Holy shit, streljamo, samo ne vem kam. Holy shit. Yo, dobar dan in lepo pozdravljeni. Danes igramo novo igro, čez novo igro, beta igra Battlefield 1. Ja, prvič igram, nimam pojma, da sem sploh to igra, sem gledal že malo tako, ampak je beta, zelo lepe grafike za beta. In, kaj ne vem, zelo cool igra, ne? Lahko jo dobite na Originu, pač ko se to reče. Lahko jo tukaj dobite, pač tam dobite. In je zastojn, tako da vsi jo lahko sprobate. Tako da ni problema, vsak jo lahko igra. Juhu. Ta igra bo zir na mojem kanalu. Pač, upam, da bo odprta, ne. Wow. Kaj je to? Aha, to. Ne, nimam pojma. Nimam pojma. Ok, zdaj vem, čak. Joj, ko imam kako pojma. Ok, imam pojma. Nice. Vem, kam moram iti. Eno trebamo capture pointa, pa... Wow! Čakaj, ja, furaj to, ne! Grem jaz, ok, pa to počakaj me, ljubi bok. Gremo zdaj mi v tank strelati. Če tako... Fuck! Kako zdaj... Furaj! Tako me furaj, daj, furaj! Nije pojma kam moraš strelati. Sem! Ej, če mi ubijete ta tank, jaz vas ubijem. Kaj se zdaj FPS dropajo to? Ups! Jebem ti, ja grem našega rešim! Umri! Tak, ja! Ubili smo enega! Naj! Zdaj gera pištola. Gremo naši! Pa čakaj, kje me kjer strela? Kje strela, kje ne strela? No! Bombo! Ne! Lopo, čemu? Daj! Čak, če nimam pojma. Talo furam, pa nimam pojma, kak se to fura. Glej ga pa, če nimam pojma. Daj, furaj. A če tak gre to, fur. Se znam furat. Naredimo eno obrat. Shit, daj. Ne znam ga furat, glavno ne vidim nič. A kaj sem streljal, ok, nice. Če tega fura, gremo je salto naredil. Jebem ti. Ne. Nič niste videli, ne? Nič niste videli. Pa sad ne prva se mi to skrit tukaj, da ga ubijam v sekundi. Sad ne prva vidi kakvi sniper tukaj, da je merit v glavu, ne ga ustrelim v sekundi. Granata! Poči, gremo, poči! Tako ja. Dobimo tega satana. Alo, Akbar, evo. Neki spet se mi FPS dropajo. Holy shit. Beži. Gremo noter, evo ga. Kje ste? Kon! Na konja moram sproti. Beži, gospod, beži. Kon beži gor. Opa! Gledajte, koga jahamo. Kako mu dam ime? Čekaj. Daj, ti. Daj. Capture to. Nice. In malo pointu imam, pa okej. Beži, coin. Gremo. Koniček, ja. Gremo. Beži. Gremo na C. Hitro capture. Hitro. Jedan, ti se že bližamo. Kje ste? Kaj je to? Če me daže streli mojega konja. Bej ga. Vem ti koniček. Gremo. Takole koniček ti si daš. Evo, hitro, capture. Kje so cigani? On me čekao, ni konja zaklat. Majke mi da ustrelim. Jebem ti kon. Horse, nice, koniček. Gremo prek zida. Fuck, ni šlo. Gremo prek zida. Gremo iskat. Gremo sve pointat. Gremo. Ubijamo tega ciga.
Vem ti, boga! Cigan! Cigan, nu pobeži nakon! Dobimo ga! Jebem ti! Pa kaj sem tako levi, ali kaj? Jou, meni... Tukaj vem, da je... Koniček! Ne biti mega koniček! Da je FPS dropi... Ok, zdaj mi je... Ne, ali FPS dropa. Nekaj pametnega narediti za našo skupino. Borimo se proti ISIS-u. Gremo. Evo ga. Druga svetovna vojna. Fuck. Če mi kdo konja ustreli, pa da te ustrelim, kdo je mi konja ustrelil? Kje si? Jaz ga znam, kje je. Jo, kaj veš to furo? O, koniček, skoč. Ja, pa zakaj. Pa spet, no. Pa zakaj se mi to meni ne zgodi, ne vem. Imam preveč informacije od tega, nemam pojma. Nehaj je pet dropa. To je to F. Ok, razumem, opet. Ja, pa da, prišlo mi za meni. Granata! Pazi se naši! Kje so? Ojebem ti! On je me s konjem štel podred, ampak mi smo ga ubili. Še nijem pojma, kam ne grem. Imamo kaj pametnega. Gremo furat to! Gremo furat. Gremo to! Pa jeb. Oh, shit. Ok. Gremo tukaj. Daj. Ne grem. Sem. Ne. Tukaj lahko gremo, ampak gremo kar sem bitko. Evo ga. Smo že v bitki. Ja bi, ne vem, če si bi to kupil, če si bi kupil to igro, ampak si jo bi zir kupil, ker je to je awesome igra, no. Zelo cool. Se mislim, da je dobila veliko hejta. No se ne vem, zdaj gledal sem tisti live, to Call of Duty, ne? Se Call of Duty. Leko, oh my fucking gosh. Kaj se za Call of Duty povezam reči? To je naš? To ni naš! To ni naš, to je Albanc, proklet! Helikopter, kaj ne vem. Ne! Ok, nice. Pa če ne vem, fura to stvar! Jep, ne vem, fura to stvar. Veste kaj, bom kar igral normalno, bom kar nehal s tem. Gremo, ne vem, nimam pojma. Medik, ne, gremo skauta, evo ga. Skauta gremo igrati, gremo i probati snajpat malo. Če nam kaj rata, seveda, ampak to je en shot, one kill, mislim, da ne. Ali dva. Nimam pojma. Spet mi nekaj FPS dropa. Upam, da se bo lepo to video, ne vem zakaj, da se gdje spavno. Pa jebem ti, no pa počak, jebem ti, da se mi FPS dropa. Oh my god! No, kje si zajebalce? No, povej, pokaj se. No, pokaj. Pa gledajte, kako dober sniper se sem. Glej ga, ubil sem te, glej, ti si mene prej ustrelil, zdaj pa te ubijem sprva. Kje je kakve strele, strele? You guys suck! Kako lahko to fulam? You guys suck! Ja, pa napuni mi že, reloadaj mi to. Furam, koliko gre. Ok, zdaj sem se malo naučil to, kako, evo, gremo tako. Tako, ja. Kako spustimo, me zanima, ko imamo bombe. Paš kakaj moramo iti ven iz first persona, no. Ja, evo, tukaj gremo, to na ta A gremo, ne? Gremo, čak. Ne vem, drugi blok, ne vem, kam bi se odpeljali, ne? Gremo kar tukaj na A. Smo kjer ga ubili? O, pa dalo, jes, naučil sem spet nekaj novega. Gremo squad, go, gremo! Let's go, ja, let's go! Gremo! Če to uporabim v masko, ne morate, nice! No, gremo, no, beži.
Ni dobenega sramnega prijatelja. Te res ne. Čakaj, ko sem čekam, pač čakam se lahko. Kaj pa... pač pač... whatever. Čakaj, to capture-at, ne? Kam gremo zdaj, kam? Tak, skoro pač dobivamo. Tako da, whatever. Ja, bravo, no, še enkrat me blokata streljim sprva. Čakaj, kako zapiramo vrata, ne? Nice. Jo, gremo, ne, zapere vrata, zapri se dol. Da ne gre. Fuck. A streljili so na vse, ja. Ok, ja, hitro, odpri vrata. Skoči dol. Evo, ubijemo ga! Smo ga ubili? Nismo ga. Ok, smo pa se ranili. Nič, pa ja. Fuck, zdaj mislim, da tukaj nekdo... Fuck. Ne vrnem. Bombo! No, bomo ideti kar lepo leti in streljen. Enemy hit, nice. Pa smo se nek damage nekaj. Shit! Hvala za ogled tega videa. In če vam bil video všeč, pustite like. In še komentar, če želite pač še videti to igro na mojem kanalu, ker jaz bom jo sigurno igral. Če seveda vi želite, da jo posnamem še, napišite prosim komentarje. In ja, hvala za zgled, uživajte še naprej. In ja, lepo se imejte. See you naslednjič. Peace out.